E acabamos aquela emissão amb um viatge dins de contrados orientalos, mas tot en demorant aqui, los Orients do Titânia, uma manifestação cultural que celebra os ligams entre aquelas duas culturas, amb film, mostra, concert, mas também detalhes pels fans, e tout encore aqui, dans la commune de La Salle, dins a Bairro. Mon instrument, il s'appelle le qanun. Est-ce que vous pouvez dire qanun? Aqueles pitjos abaironeses sunt concentrats, sunt a descobrir d'objectes rares, d'instruments de música tradicionals magrebis e occitas. Unes casences sobretot per eles de se d'obrir amb mantunes cultures. Penso que la música és un excel·lent viatge per amenar els infants a la llengua e a la cultura nostra. E mai d'acord aqui és un médecin de fer prendre consciència que de fer d'occità, de descobrir la cultura occitana que nos embarra pas sus nautre, mais que nos pot haver, nos pot d'obrir a d'altres cultures. Aqueles tareas se debanen dins l'encastre de la manifestació Los Orients d'Occitània, un projecte portat per Alem Sure Garcia que s'inscriu dins la continuïtat de ses recerques. Era seguido di una prima conferenza che si diceva Los Orients d'Occitània. Donc, il y a un livre qui è stato scritto qui dessus e ara abbiamo continuato a me una mostra qui exactement situe un peu l'art gothique occitan, l'art gothique de Toulouse, siècle XIII et XIV, en relation avec l'art mudéjar, qui est une esthétique musulmane al servici des reis cristians d'Aragon. És una primera, se spaccia mai fatta. Al cor de l'eveniment també, el grup occitano magrebí Mosaico, d'emploi de dansa que els musicians fan partejar leur univers unenc en ensajam tot junt de fer suscar sus les relacions interculturals. موزايكا هي تجربة فريدة من نوعها تمكن الجمهور من معرفة أن الثقافة بلا حدود وأن الموسيقى ليست لها حدود وليست لها ديانة وليس لها وطن. Et vous ne produisez pas aquest cert aquí à l'espace Yves Rock de La Salle, le concert del groupe Mosaic. Quant à vous désire une bonne serrade et allez.